Du ska gå till skolan och jag ska gå till Khalifa och ha roligt. Brorsa, säg det till mig brorsa, det är inte kul. Öppna dörren åt mig!
عرفت أنا والكل عاوينك أنا أبي مو عاوية وأنا والله أنا أبي أطلع عاوي أضحى ورسعوا لي 10 كم مرة حق تكسعوا ور10 ما كان صو حق تكسعوا ما كان داون لك بدل مروا ب10 10 شفت وحق التك 10 كان قرب معلك يسكلك وتك 10 كسكا كالميناي اسكا كشغله وحاس مروا ب10 10 كاتر هذا ويلكاس كلا 10 يمي كانوا أصلا 10 كيس قلتو معلك كالميسو هذه اللي صدون لسه مروا تك حق سعوا أكاد داول كوبد نكتك And it's scored a sensational goal! What a moment for Ryan Giggs! صعب ده ولا حق دوريا صعب صعب ده صعب Diagonal run, the support in the centre is... ساعد وين ما تكتوس ما ساعد جفتها وحلق يسكول كل هذا هذيك رواسك جفتها وركتوس غليف هذيك وحول حلق يسكول كل جاري كتوس وما حس عدد جفت أرد استيار يسكول كأن Careless pass. It's been picked up by Ryan Giggs. York has made a diagonal run, the support in the centre as well. But this is still Ryan Giggs who's past Keown, past Dixon, and has scored a sensational goal! What a moment for Ryan Giggs! Careless pass. It's been picked up by Ryan Giggs. York has made a diagonal run, the support in the centre as well. But this is still Ryan Giggs who's past Keown, past Dixon, and has scored a sensational goal! ها هذو كلا مقتل كاسون وريرنا مقتل يا عيال ربشوا له أبو بوكاني أبو يخور أبو يسمي هذو كلا فعل وعي هذا كسينا هنا عسوا كذا يا فعل ده ليه من هنا صار عسوا كذا جفتها كتوس خلف هذيك يسكول كيل هذا وحلق يسكول كورد اللي بيسيس دياري بس كده ورتا راسه ورستاق هذيك محل جفتها والواسيس حنا سامحتها التاني سكول مرة بس كل مرة وما يستاق أبو وحلق يسكول كاب يستاق وحنا سيقد قدوم يستاق أبو سكول كان لعبة تذكر ما لكش سكول شكشكة
fiiriyo weli sirridoo kor saaran yahay weli adigu soo diyaarin miya iskuulka aadiya saacad way dhamaatay orod diyaar iska dhigo iskuulka aba saacad weli waayo saacadu weli ma saacadu way dhamaatay ana hada diyaaran shaqadii aan aada adigana weli TV aad fiirsanaysaa orodan iyo istaagay soo diyaar baabo iskuulka hadana Bara, kom. Jag kommer. Bra. Här är ditt hembrev. Och så kommer du ihåg att du ska lägga det i väskan och ge det till din pappa. Ska jag göra det? Det är bra. Glöm inte det. Ja. Hej då. Ja. Elif. Ja. Bra. Här är ditt hembrev. Okej. Sen är det till så att du lägger det i väskan och att du ger det till din pappa. Okej. Bra. Hej då. Hej. Igen det. Bra. Här ska du ha ditt hembrev. Och du vet, du brukar stoppa det i väskan och ge det till pappa. Bra, så kanske han läser det. Bra. Ska jag hjälpa dig? Bra. Hej då. aba ay waran fiican tahay ciyaar fiican ku socota maanta ya bal casharadaan akhriso bal casharadaan maanta akhriso casharkaan u jeedaa casharkaan ka shaqeey waa buuggaan qaado si wanaagsan casharkaan uga shaqeey ya mar walba in ciyaar la iska dheelaa ma fiicno marna waxbaa la akhristaa mar ciyaartaa la dheelaa mar filmna la fiirsadaa laakiin markasta in film fiirsi iyo ciyaar lagu jiraa ma wanaagsano marka bal casharkaan maanta ka soo shaqeey si wanaagsan وأقرأ وأتهمي ساكشقي وأنا كوسا القناة سيود يا بابا. أوكي. سيود. Mama wafuri adunke mama mari hil mama hilib keda nuuge hoos kedan harsade mama qaliye la anta wasil isa xiriire laftadi bareegdi midige mama maane indahaygahe mama dabarkaagi mama dabtaadi mama hadalkaagi sagaal biloodii mama kala dheer xanuunka soo martee hurdadii ku seegtee sagaal saac habeenkii naaskaadii ugu sugtee cidla iyo afligax waa laga ducaystaa cidla iyo hooy la-aan waa laga ducaystaa maamo wanaageed waa nolosha naxariisteed maamo wanaageed waa indhihii adduunkeen maalmahanuun Du får inte min godis! Pappa har gett den! Du får inte! Jag vill inte ha godis! Får inte ta min godis. Pappa har gett mig den. Jag vill inte ha godis. Tänk på dina läxor istället. Jag vill inte. Pappa ger mig pengar för jag inte tänker på läxor. Men du och pappa tänker samma sak. Ni tänker inte på läxor. Du vet ingenting
du bara läser. Du tycker inte att du kan leka lite. Du löser, du kan bli knäpp. Jag vill inte leka som du. walaalkay farxadaka adaka fikra ku jecel ma wax akhrisatid ciyaar wax ku dareysay ayaa la halka u bad aaba ku suseega maxaad qeelinaysiin yaa qeelinay meesha saacada idin jeed yalla hala saacad عشر قصدي ولا 10 بابا خليفة 10 كوة ما يصير علينا بابا هاي ما حدا يقول ما بعلم بالله من 10 كيلو 10 كيلو وش قيمة شباب معاكو هلي أنا حنو فاهمني وحن مرة باني قال هاي بابا هاد 10 كيلو برتقال اسكت جابيه وناس وحدا فاهمين أنا كأنا دحسين أي شيء لكن مرة بي Skolor har avknoppats förr. Bergtorpsskolan, också den i Täby, privatiserades redan 2001. Och ekonomiskt var det samma princip som Tibble-möten här på avfolkningskansliet. Men vet du vad du gör? Du gör så här, du måste gå till. Du kan informera dig lite. Rektorn var cykelskolan som privatiserades. Och cirka 120 kommunala enheter. Kali baba. Elected female president has vowed to turn Liberia around. برصة دي حكيت على أرصة قد برصة وقتها دي أو حجيب وقتها وقت ماشي أكون جرتها ماشي اسكول كتال خانتي بجرتا وكل يوم هو قاعدة تنمية ما موقعنا أي وراقدي أو والد كبير بيرو مجران ويا وارمها جي وحاجي الوشي جاي حسين كقاعدة تانية ما مجران وحول قدر القوم سوديو ما له والبا واي هاي بابا وانا المعلمين كذا سؤال او قضاء الدليل سوديو انا المعلمين هذا اللي حريره واحد بعتها ملها لكن ما حاجره
la weydiin kartaa ما dhibaato male waa ku weydiiyey marka macallimiinta aan la xiriiraa بعد مسكنا سنة بس waxbaad baranaysaa waxbaad iska akhrisanaysaa ma yani aniga ayna wax barbarto marabi saaxiibkay faarax oo taga asigaa la soo ciyaaraysaa miya hada soo ciyaara bas waayahay okay